Byakatarabone. C'est Fanganya. Ni rutahizamu Fanganya witwa neza inzi bitego Fanganya. Comment tu te sens dans cette soirée? Oui, je suis content. Bienvenue. Merci beaucoup. Fanganya rero rutahizamu ikipe ya Rayon Sport nubwo yagize ikibazo cy'imvune ariko ibitego 13 yarabitsinze kandi amara igihe ari on top. Uyu mugoroba rero nawe no kwishimira ibyo yakizeho akira abandi bakinnyi mu kanya. Kapiteni w'ikipe ya APRFC Munyemere twakire rero kapiteni w'ikipe ya kabiri muri Rwanda Premier League Kevin turamwakiriye ahangaha muhire Kevin umeze neza? Mais c'est bon. Uri Merci beaucoup, merci. C'est la première saison pour vous ici au Rwanda et vous avez arrivé en janvier. Est-ce que c'est facile de au championnat rwandais? Bon, je ne dirais pas que c'est facile, je ne dirais pas que c'est difficile aussi. Je suis venu en janvier et Dieu merci, j'ai pu m'adapter vite. Et voilà, on va juste continuer de travailler et puis entamer la nouvelle saison avec beaucoup de sérénité. Qu'est-ce que vous avez aimé pour le Rwanda, dans la vie rwandaise? Bon, pour résumer tout, je vais dire que j'ai aimé le Rwanda. Ça résume tout. Tu aimes le Rwanda? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cheikh Watara rutazamu kabisa wanyeganyije incundura abazamu baramwumvise aba defenseur baramwumvise Cheikh Jibril Watara tumuhaye ikaze rero numwe bakinyi barimo barahatanira kuba umukinnyi mwiza wa saison. Hanyuma twakira abandi mu kire l'autre attaquant l'international sénégalais du Dakar. Okay, so n'umuhango mwiza cyane rero Rwanda Premier League Awards twaye neza abakinnyi mwitwaye neza n'abafana itangazamakuru mwese muri rusange mwitwaye neza nicyo kiduteranyije ahangaha. Turacyakira abakinnyi ifoto hanyuma duhite dukomeza kugira ngo twihute umuhango tuwujyemo neza. Babyambariye no mugoroba mwiza cyane. Mwe rero ubwo aho muri murakomeza kutubwira ninde uha amahirwe uyu mugoroba wo kuba meilleur joueur, best player, best young player cyangwa se best coach of the season. Abakinnyi ahangaha Richard Ndayishimiye nawe no mukinnyi meze neza. Turacyakira abakinnyi ahangaha Frank nawe ya Gorira Football Club. Aba ni abakinnyi bose nta n'umwe utarakoze yaba uwabaye mbere kugeza kwa nyuma, buri wese hari sacrifice yatanze muri iyi saison kugira ngo abafana turyoherwe ishime cyane bitwaye neza. Turacyakira abakinnyi rwose muri uyu muhango. Hanyuma rero dufite n'ibirori biryoshye munyemerero twakire umwe mu batoza bahataniye igihembo cy'umutoza mwiza w'umwaka yanabyitwayemo neza aka w'imikino bwana Ban abanza afata agafoto ntabwo we angendana nta kabazo kamwe mbajije gusa muri uyu mugoroba umwaka imikino wamugendekeye ariko nuko yimva. Ban bienvenue ambaye neza mbere na mbere ariko nawe nuko coach hanyuma yawe batoza bahabwa amahirwe yo kuza umwaka n'umwaka kugendekeye gute? ni umwaka uvanga ibintu bitandukanye, ni umwaka urimo ko ndashimana ko ibyiza ari byo biganje cyane, rero navuga ko yambere umwaka mwiza mu byukuri. Nta kindi nakora uretse ko kwifuriza kwegukana igikombe. Urakoze cyane. Urakoze. Imbere wakirwa n'abayobozi bacu, Perezida Federation y'umupira w'amaguru ndetse na Chairman wa Rwanda Premier League. Boroba mwiza cyane rero mu kanya muhango, ariko nanone turacyafite itori tubyinira no muhango mugoroba mwiza. Abayobozi bacu twabashima yaba Perezida w'ishyirahamwe ry'amaguru mu Rwanda ndetse na Chairman wa Rwanda Premier League. Hanyuma rero munyemerere twakire ababyi itorero n'umugoroba w'ibyishimo n'umugoroba w'ingamba. Reka rero twakire itorero ry'Inyarwanda hanyuma turyoherwe n'uyu muhango wa Rwanda bya 2024 na 2025. Ikaze ku itorero uyu muhango
wo guhemba abahize abandi muri Rwanda Premier League 2024 2025? neza ndumva ameze neza rumva ni by'agaciro kuri ku bakinnyi bose muri rusange. Keve, ninduha amahirwe muri uyu mugoroba ku mukinnyi mwiza w'umwaka? Ni Aba. Umar Aba. Tere uranavuga ati niwe mukinnyi witwaye neza. Yego. Kazi. Bantu patiko. Jaga foto kapiteni. Nawe urabona ko yabyambaye mu mwambaro w'igihugu. Aba bose rero bitwaye neza muri Rwanda Premier. Turacyakira abandi rero abakinnyi rwose baraha biraba byiza, turafata agafoto kugira ngo twihutishe twinjiremo imbere, hanyuma bakirwe na perezida wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda bwana Enzira, nawe ni umuzamu witwaye neza. Abanyamakuru barafata ifoto. Paver, bienvenue. OK. Salut. Non, salut. Comment vous sentez dans cette cérémonie? Je crois qu'il y aura des bonnes choses. De voir ce qui Chance Paver. Thank you, merci. Arakoze cyane Paver Nzira, nawe tumuhaye ikaze. Hanyuma, ladies and gentlemen, allow me to welcome the best top scorer Rwanda, all the way from Nigeria, Umar Aba. Welcome, Mr. Thank you. Bien habillé, well dressed, wambaye neza ni Kinyarwanda. How do you feel, Umar Aba? Yeah, I feel good. Very good. Yeah. What can you tell to guests here in Kigali Convention Center in this ceremony? I can only thank them for this great opportunity. It's really amazing. So I would just say thank you to all. Thank you too. Yeah. Ni Aba rero witwaye neza cyane. Rwanda Premier League akina ikipe ya Bugesera, nayo nimwe muzikomeye muri iyi shampiyona yacu. Nawe rero afata ifoto hanyuma yegera imbere abayobozi bamutwakire nka scholar wa shampiyona yacu, top scorer, amazing one. Yitwaye neza rero, aba defenseurs baramwumvishe, aba ba Crema rwose akazi ke barakumvise. Hello. Okay. Hanyuma rero turacyakomeje n'abakinnyi twaye neza. Abangaba ni bamwe mu bakinnyi bari muri best 11, abakinnyi 11 ba saison. Obedi rero nawe tumwakira n'umwe mu bakinnyi bitwaye neza. Tujye kwakira abakinnyi bari muri best 11 season cyangwa se ikipe yitwaye neza mu mwaka. Uyu rero ni umusore Obedi ati ni ikipe ya Kura Victory Sport, tumuha ikaze. Baratambuka bafata ifoto neza nta kibazo kabisa. No mugoroba mwiza w'ibyishimo, akanyamuneza kari mu bantu, twese dufite amatsiko. Who is the winner? Ninduri butsinde uyu mugoroba. Hanyuma turakira Jean Bosco. Murabona ko nambaye umwambaro w'ikipe y'igihugu, mu kanya baraza kuba berekeza mu mikino y'ikipe y'igihugu, ariko baradushimishe baduhaye ibyishimo muri Rwanda Premier League. Ni karibu rero kuri Ruboneka Jean Bosco witwaye neza cyane. Hanyuma turakira kapiteni w'ikipe yatwaye igikombe Claude niyo mugabo. Jeje ndamubaza akantu gato cyane. Claude umeze neza? Meze neza cyane. Kwaye neza abahize abandi. Umugoroba w'ibyishimo kuri twese. Umutoza mwiza